za njega je ono što namerava da uradi danas veliki korak. Ovo je prvi put u životu da se testiram na HIV. Svi mi imamo različite aktivnosti, svakako nekad u životu trebamo da odradimo to testiranje jer je to svakodnevnica i normalna je stvar kao i bilo koje drugo testiranje. Dobar dan. Dobar dan. Dolazite iz savjetovališta. Dajte. Sedite ovdje, oslobodite ruku. Nema nikakvih neprijatnosti, osjećam se super i to je to. Pre nego što se odlučite na ovakav korak, možete doći u savjetovalište Instituta za javno zdravlje u Nišu. Osoba koja želi da se testira treba da smatra da je to deo njegovog odgovornog zdravstvenog ponašanja. Ima pravo da zna svoj HIV status, ima pravo da se i savjetuje i testira i veoma je značajno da očekuje od nas potpunu empatiju. Prema podacima Instituta za javno zdravlje u Nišu od 1987. godine, kada je registrovan prvi slučaj HIV pozitivne osobe, do danas na teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga registrovano je 158 slučajeva. Ove godine 9, a među njima je i 2 dece. Dominantno rizično ponašanje je nezaštićeni seksualni odnos. Heteroseksualni među ženama, odnosno nezaštićeni analni seksualni odnos među muškarcima. Jako je važno govoriti i o mogućnosti prevencije HIV-a sa majke na dete. Znači ne bi trebalo se dozvoli ono što se desilo odnosno prošle godine, a to je transmisija sa majke na dete, jer je moguće ukoliko trudnica na vreme zna svoj HIV pozitivan status, da se leči i da odgovarajućim vođenjem porođaja, nedojenjem deteta, odnosno bebe, se rađaju tako zdrava deca. Testiranje u institutu je anonimno, a rezultati se dobijaju za dan ili 2. Napeto je, ali nije kao svakodnevno vađenje krvi ili bilo koje drugo testiranje, a svakako je bolje da se zna.